18 to 45 जे कोण रजिस्टर जाल्या तांकां अजून वॅक्सिनेशन इज नॉट स्टार्टेड ओवर हियर. वॉट इज बींग डन इज ओन्ली 45 प्लस जे लोक आसा जो कोण हांगा येता 45 प्लस आपले आधार कार्ड घेवन जो कोण येता वी आर गिवींग देम द वॅक्सिन्स. आनी तेजे शिवाय थोडे ऑनलायनूय अबाव 45 प्लस जर कोण ऑनलायन रजिस्टर करून आयला जाल्यार देम ऑल्सो वी वील गीव प्रिफरन्स ओवर हियर. But 18 to 45 is not yet started, so they need not come over here as of now. ऑनलायन रजिस्टर करता तांकां सेपरेट लायन बीन कितें दवरतले? सेपरेट लायन बीन कितें? सेपरेट लायन आमची 2 सेंटर्स आसा हांगा. आनी जर कोण ऑनलायन रजिस्टर करून अबाव 45 प्लस इफ ही हॅज कम ऑनलायन रजिस्टर जाल्यार ताका सेपरेट लायन आसा. प्लॅन्स आर बींग टेकन. कंप्लेन अशी फर्स्ट ऑफ ऑल कांय नाशिल्ली. जस्ट वी हॅड कम टू इन्स्पेक्ट दॅट वॅक्सिनेशन सेंटर इज स्टार्टेड नाव इन रविंद्र भवन. चिखले जे पयलीं आशिल्लें ते हांगा शिफ्ट करून बोथ द सेंटर्स वी हॅव स्टार्टेड ऑन द रविंद्र भवन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. सो हांगा कितें इफ देर इज एनी क्राउडिंग ऑर एनीथिंग जस्ट टू इन्स्पेक्ट वी हॅड विजिटेड. सो हांगा इफ यू सी यू कॅन जस्ट सी द दीस there is a nice arrangement which has been done and absolutely there is no crowding here. Even हांगा क्यू सुद्दां भायर मेरेन पाविल्ली ना. इट इज टोटली इनसायड. भायर सुद्दां कोण एकटो उबो ना. सो इट्स आय थिंक इट्स अ वेरी गुड अरेंजमेंट डन बाय द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ. रवींद्र भवनान येयल्या. वॉट इज द पर्पज ऑफ विजिट एंड वॉट हॅव यू एक्सपेक्टेड? आम्ही 2 दीस जाले सांगलेले हेल्थ ऑफिसर वी हॅड अ मीटिंग विथ द डेप्युटी डायरेक्टर. त्यांना केले वॅक्सिनेशन शुड बी वन प्लेस एट रवींद्र भवन. पण वॅक्सिनेशन 2 जागे असतात. चिखली हॉस्पिटलान हिंगा आसले. आतां वॅक्सिनेशन केलं आनी हिंगा 2 लेवल केलं. ऑन द फर्स्ट फ्लोर डावन. That's why we have come because I got some complaints in the morning that there is a big queue, no proper entry. So I came with the replicator and I think I will give volunteers. But I'm listening to the volunteers, they're help for. How is the response of the vaccination drive here, sir? The vaccination drive is good and see people will have to get vaccinated and then they will be safe. So the vaccines, they are saying some shortage is there. Any shortage is not there. See, there are different type of rumors. Rumors are doing different rounds. Need for an extended lockdown, sir. See, lockdown is required, but lockdown is required by the people and for the people. Even the chief minister is saying we have to be careful. We have to learn how to live with the virus. Everybody is taking this for granted. Everybody puts blame on the government. This is wrong. So, किती झाले government आहे घालतं. हांव जाणा government आहे mistake हुआ. Oxygen कमी आहे, black bed. But the government is doing its best.